So I'm no nang ya dengan na phone ko wrong and the phone wrong madu pe shakwan nga pe ngai photos Sure mu do them na sure MP4 file ko re nga Okay dai fe Anthony ko MP3 phone de sha glo myu re ya Anthony de ti nang na phone na Play Store tha shang Play Store ko shang na me ne ko Anthony the music format converter nga phe na ku gia da do da ku gia da sang nga ai an thing nang ko mu do them the music format converter pro nga phe mu do na re okay ne phe download lo da do nga download lo da chlu re okay nga da phe port da sang nga ai shin the program phe port jang da ku shang wa sang nga an thing ko da yo shi sun na wave file glai na kun video phe mp3 glai na kun the OGG AI file the file mp2 news ku nga and the format ni gra la na right and mp3 la na and the mp3 ko thok ya nga mp3 ko thok jang shin ne ku shang wa sang nga jang ya mu do and the sha ko da ku sang nga jang and na video ko gra ko nga phe che ra ku re filmmaker sana the video download I got the got zing da ya mu do them ne phone wrong I do nga phe na ku salata na me okay did the se da ku did the sang nya ande shang file ko na ko sha la se rem jo ne the combat music file nga ko na me the acid ne icon combat nga phe an ni dip that na da ku did the sang nya sha shi ko mp3 video phe mp3 pyaung ya do khu re shi combating file nga screen mi ko la ra ya mu do them ran the she got combating done nga phe ante ni phe message bout tha tan sai ta ku tan sai ga jang ante ni mp3 format kalo ngot ma sai khu re ta nya ante ni gra ko wa mai ta ma ing yang the file manager ko shang na file manager ko shang na me shi na software mi nga sha ko tam na music format nga folder phe wa tam ra YouTube ko ngai mara video nani lu yu nam du subscribe tip da ga ting si phe pho da ga all nga go tip ka nang ko music format converter pro nga ko Anthony ya na ku wa yu yang ne mp3 file ai mi nga da phe ti nang ra player the pho de na da phone rong ai ma du phe nga de mo khon re se Jeju ko ba sai ngai om ram yu saung re